هون گداریا رادیو تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیو تزود کارن ببین تو رو اینترنتی بوی ایناونی شادی مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه یکی نیسانیه گداریا دنگو باستن گرینگ ین وی هفته بکن ایواریا پیشه میسی اداره سکرتاری گیشتی ینتوان یک بوی آنتونیو گوترس به سردر که فرمی گیشت هفلیری اول فروخانه نو دولتی یا هفلیرش علی سروک هریم کردستانی مسعود برزانی و هات پیشوازی کرد. پشتی مراسم پیشوازی برزانی و گوترس باجاری هفلیری یا پایتخت کردستانی پهرو جویان. پشتی بدایات نجوینی سرکتی هریم کردستانی درباری نوارک هفدیتنا برزانی و گوترس دا دخینیک نویسکی دا. الگوری دخینی برزانی درباری سبروج هریم کردستانی دا سکرتاری گیشتی ینتوان یک بوی را رگیاند پیش روزی که نزدیک دا رفراندوم دی انجام داد دکو جیان آگاداری خواستک و بریار خاک کردستانی یه درباره سبروج خدا ببه. برزانی هر و بحث روبروبون هیز پیشمرگه و تروریستان کرد و داخیا کردن که جیش و نازیه که از سنه دایش سردست پیشمرگه هات تک برن. سروک هریم کردستانی سپاسی هیز نپیمانان و ریخستان نتوان یک بویجی کرد که آلیکاریا هریم کردستانی کرنه و که خوشی نشان دالن بر وی هفکاری و همانهنگی که نهادواری اولهی و سربازی دا نبر هیز پیشمرگه و هیز ارتش عراقی دا هیه. مسعود برزانی سردن آنتونیو گوترس بو کردستان جی دیار کرد که سردن سکرتاری گیشتی یه نتوان یک بوی بو هریم کردستانی جی دلگرمی خلق کردستانیه. الگوری همان دخویانی سکرتاری گیشتی یه نتوان یک بوی جی دوی هفدیدن دو سپاسیا سروک هریم کردستانی و گل کردستانی کریه و گوتیه زیدباری هبون آریشه و آستنگیان میوانداریا 100,000 آوارین کرنه و ریس و پیزانی نخوا بو پیشمرگه نشان دا و بود که چک و امکانی خواهیم کم یریش تروریستان تکبر و جیان ریز خود در رول پیشمرگه و گل کردستانی هر و آلیکار و شورمند پای بلندی برزانی دو خیلی که دو راگیاند سروک هریم کردستانی مسعود برزانیش سکرتاری گیشتی یه نتوان یک بوی را گفت که هریم کردستانی دیت نزدیکترین دم دا رفراندوم سرخوابونی انجام بده. سروک دیوان سرکتی هریم کردستانی فؤاد حسین راگیان وانش آمریکای خواستن که پولیر و بغداد را جهف جدا تکلون تکلیه. فؤاد حسین اویا کنگره آمریکای سناتور و اندامین کنگره را هفدیتن پیکانین. فؤاد حسین راگیان که جرایدرن آمریکای خواستیه ایدید سیاست آمریکای دا پولیر و بغداد را و یک جهف جدا تکلون پیوندیه. سروک دیوان سرکتی هریم کردستانی دیار کرد مش آمریکای داخیا کرن که سیاست خواه عراق دا اجده پنجره و تکلین خود داینن پنجره که دا بغداد دیادن دا جید دوی هولیر هبه اف سیاست همش بو آمریکای همش بو هریم کردستانی و همشیش بو بغداد دی باشتر ببه چمکی هری دویل هولیر و بغداد دو سیاست نشف جدا تین مشاندن سر مجاره گلو سروک هریم کردستانی مسعود برزانی بو آمریکای سردنک بکه آنها فؤاد حسین گوت امیوی دکن سروک هریم کردستانی جی سردن آمریکای پیک بینه لیش بو وی دوی مخابات بکن و زمینک آماده بکن. سرک وزیر عراق هیدار عبادی تفیبینه که تایبت دا بحثا دولت کردی پترول بجارا کرکوک و موسیل کر و گوت بنیری ناویش بو کرد و همو عراقیان بسا باشتره کب هورابن. هیدار عبادی درباری انجام دادن رفراندومی الهریم کردستانی دا را گیاند از هزناکم دریجی بده مجارا رفراندومی چمکی انجام رفراندومی اشکره و از دخواست دکم که خوشی و مجی شرمزار نکن لیبلی پرسیار اوه که آیا دی انجام رفراندومی جیب بکن آننا السر مجارا هلدان آل کردستان کرکوکی جی عبادی داخیا کرن دیار هنه کس وکه پرووکاسیونه که بری خوددن بلند کردن وی آلی عرفش کرکوکی پرووکاسیونه قبول نکه و از دخواست پاشخستان وی مجاری دکم. برپرسی دستای کارگری یا پلیتبیرو یکتیان اجتماعی کردستانی ملا بختیار درباره سرخوابون کردستانی هبونا پکیکل شنگالی و گوتل سر اوکرنا کانتون شنگالی و چند مجارین دن هپیوینک چند میدیان والاتی هنگاریایی را پیکانیه ریبری پای بلندی اینکه ملا بختیار روزنامه‌وان را گیاند تکس و عالی نکاره و موافقی یقینی نکول شنگالی کانتونی آوا بکه ملا بختیار درباره سرخوابون کردستانی داشی گوت جاره یکمی نکول بغداد گوی خوددن مسئله سرخوابونی درباره ناکوکی نوبر آلین کردستانی لسرپرست سرخوابونی دا ملا بختیار دبیجه وکه یکتیان اجتماعی کردستانی رفراندوم بو سرخوابونی استراتژی میه لیبلی بنیری نامه دوری ناکوکی لسر و جیب جیکرنا مده سچلی پیش بکوند باشتره
مله بختیار هر گوت اگر وان دورین نقد سر کردستانی دیدم و رفرندوم و راگیاندن سرخابونی دا پرزگری که مزنج مرا چید بچم کی آبوری کردستانی کرکوکه درباره رفش شنگالی داجی برپسی پای بلندی یین که هلوست خو اشکره دکه سروی مجاری دا خوش پارتی کارکرین کردستانی دکه رکفتن که سیاسی یا گل حکومت ریم کردستانی و پارتی دموکرات کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی و آلیندن آریشه ریبری و سیاسی یا شنگالی چاره سر بکه مله بختیار راگیان که تکس و آلی نکاره و مافی ویکنینه کل شنگالی کانتونی آوا بکه هفتیا بوری درباره بلند کردن آلا کردستان الکرکوکی بجاری هولیر بغداد و کرکوکی گله گوته گوت چی بون انجمن پرزگاه کرکوکی 28 آداری درباره هلدان آلا کردستان السر همون سازی و دزگین فرمی ین الوی پرزگاه دا جویا و بریار داوین یا السر مجاری دا فراکسیون عرب و ترکمن گلک هفت دانشبوک جوین نی انجامدان و بشکی جوانجی بویکوت کردن انجمن پرزگاه کرکوکی بریار بلند کردن آلا کردستانی سر دزگین حکومی الکرکوکی به پرانیا دنگان قبول کرد هات دیار کردن که به کاتین کرکوکی سروی پرسی ناکوکن و دازانی که ترکمن دجی بریار پرزگاه کرکوکی نه بردف که حکومت عراق سعید حدیثید بجه حکومت خواجی یا کرکوک موفی یکینینه کشبلی آلا عراق تا آلا کردن بلند بکه ابیل سربریارا یا انجمن پرزگاه کرکوک یا درباره بلند کردن آلا کردستانی لوی پرزگاه دا گوت نابکو تا حکومت که خواجی یک و سرب حکومت فیدرالینه جبلی آلا عراق آلا خواه بلند بکن اب یک جیش 2037 نا چی نبیه بردف که حکومت عراقی درباره مدای ستچلی دستور عراقی داجی گوت مدای ستچلی بسا نوچین ناکوکیل سردکه و جرانویجی چینا بکو بالی که وارد دیار کرن و دوی کاروبار برکفتن بن و رکفتن سرهبه اوی دست نشان کرد کرکوک جوان نوچینینه که سرب حریم کردستانی به اجبر که سرب حکومت فیدرالیه همون معاش و کاروبارین خوش حکومت فیدرالی وردگره و موفی وینینه که بی و گر بوناوندی بداره وابده سرکاتی حریم کردستانی راگیاند بلند کردن آلا کردستانی سازی فرمی ین کرکوکی کارکی یاسایی و نتشتکی نویه بسنای آداری سرکاتی حریم کردستانی بداخینی که به بیرانی کجرو خواندن رژیم صدام در سال 2003 و حتی نهال کرکوکی آلا کردستانی ازمانان پیرد ده و هر هبیه الگوری داخینی هر آلا کردستانی بیه که کرکوک جگف و یریش تروریستان پاراستیه هر و آمجه بیه که آتیه کرن که دوی او مجار پرزیده نی مزن کرن که ببسد نکوکی سرکی انجمن وزیران یا حریم کردستانی نیچیروان برزانی درباره بلند کردن آلا کردستانی الکرکوکی پیامک بلاف کرد و راگیاند بلند کردن آلای کردستانی پیکواجیانی و بجداری کردن همو پیکاتاین دریوبری باجه داد پاریزه و بهستر دکه نیچیروان برزانی سرک وزیر حریم کردستانی پیام خود واگود پشتیج نابرنا رژیم باسی هرتم خلق کرکوکی به دست تروریست دبتانی یشتن پیشمرگه و هیزن دین کردستانی کرکوک شیریشن تروریستان پاراستیه تایبتی یریشن دایشت سال 2004 دادا و بدهان هزاران کوچبرین باجارین دنیین نورست عراقی و سازین حکومتی لوی ولایتی بجداهیش علی پیشمرگه و جزیر آلای کردستانی هاتن پاراستن کسرت رسول پیامی که دا بودن بلند کردن آلا کردستانی دام و دزگین حکومی ین کرکوکی راگیاند دریجای دیروکی و توایی شورش دا گل کرد قیرمانی بو پیلدان آلا کردستانی شهر کرند جان و خین خواه بخشاندن بو بلند کردن آلا پیروز لسر هر بوستک شخاک کردستانی و بتایبت الکرکوکی هر وها کسرت رسول راگیاند السر محمیان پیویست شانازی بلند کردن آلا کردستانی بکن و بسایا اوی دا همو پیکات و نتوین جدا باشتی بجن و آزادی و دموکراسی شعمیان را مسوگر به فراکسیون پدگل پارلمانتوی کردستانی پشگری دابریار انجمن کرکوکی بو بلند کردن آلای کردستان سر دزگین فرمیل کرکوکی داخینی دهات گوتن که بریار بلند کردن آلای کردستانی سر دزگین فرمیل کرکوکی بریار شهیدن بزاوا رزگارخوازی یا کردستانی و همو گلی کردستانیه فراکسیون پدگل هر و دایا خویا کرن که کرکوک باجارکی کردستانیه و تجاریج کردستانی و نقطیه و دی و نقطجی الباجاری کرکوکی یه باشوری کردستانی گرسه که ترکمنان کن بول دجیا بریار بلند کردن آلا کردستانی سر آوایین حکومی و فرمی ین وی پرزگاهی بیسنه آداری بشک ترکمنان پیشی آوایا پرزگاه کرکوکی خواه پیشاندانه که پیکانین و هفدان بچن نو پرزگاهی لیش آلی هزین پولیس و اریوان هات گرتن هات زانین که خواه پیشانداران کبر آبیتن اتومبیلین برپسین پرزگاه کرکوکی و پشت راجی آلوزی درکتن دم آلوزیان دا دو خواه پیشاندار بسبکاتی بریندار بود
برپرس پیوندین در و یریم کردستان فعلا مصطفی در باری بلندکردن آلای کردستان لی باجار کرکوک دا آگاهی و نیرین خالگل نونری تایبت یه گیشت لتوان یک بوی پر بکریه. برپرس پیوندین در و یریم کردستان فعلا مصطفی دیار کرد که ریزو نتوان یک بوی جی آلای کردستانی راهی او و دومند لیجبرک و کرکوک دنوا هریمون ناکوک دای نونری نتوان یک بوی دبیجن گوین یک آلید دببن سدم آلوزیون و پیویز بو اف گوف پشتی که رفش باجر دیار ببیا باعت آویتن. رایدر کیش وزارت درب یا آمریکای سر بلندکردن آل کردستان الکرکوکی گوت دوی ایراقی جی بو آوکردن ایراق که دموکرات یک گرتی و آرام بخابتن جبو شروعین زیدتر باشتر پیوندی با کبت ایراقی را بینه کرن دوی نابری دا سرکتی حریم کردستان ایراقیاند که بریار یاساییه شانده که پارلمانتای ایراق یندیکتیان اجتماعی کردستانی سردخواز بایلوز ترکیه یل بغدای چون سردناوی پارلمانتاری ینکی نوزد رسول راگیان که در محبدیدن سر ایراقی و درباره بلندکردن آل کردستان الکرکوکی دا بایلوز ترکیه گوتیه ترکیه نردجی آل کردستانی او ریزل بردگره هروا دیار کرش بو اف پرزگریک دا چارچوه دستور ایراقی دواره چاره سرکرن دی پشگری بدن پارلمانتار و بردف که انجمان جنن هدبی دیرایت تاشتمیر درباره بریار انجمان پرزگاه کرکوکی یا بلندکردن آل کردستانی دا آخوی او گوت اف وون کسن اف بریار برگرتی پیروز دکن دوی هرمت الوی بریاری به نشان دان بردف که انجمان جنن هدبی دیرایت دیلان تاشتمیر کردستان بیشتر و آخوی براستی گرک مروف هرمت نشانی به بریار بدهجبر که گلن الورد جن مجلس وان اف بریار دایه لنبر به بریاری جی گرک مروف هرمت نشان بده که اف نپرزگری که ینکو بریار دانه ام جیوان پیروز دکن هیوی دارن نبسته دما پرسگریکه که دنیشی آلای کردستانی سردزگین فرمیین باجاروکی داقوکی یک کرکوکی جی هات بلند کرن پشتی کرکوک و خرماتول باجاروکی داقوکی یک کرکوکی جی آلای کردستانی سردزگین فرمی هات بلند کرن قایمقامی داقوکی باسنیو سراغود به بجداربونا نونرین پارتین سیاسی و گلین داقوکی آلای کردستانی سر آویا قایمقامی داقوکی هات بلند کرن گور مالپر سرکتی حریم کردستانی بلافکری روز 28 آذر صلاح الدین بریس مسعود بارزانی سرکتی حریم کردستانی پیشوازی شانده که کمله یک بونا کرد یا لباجاری سانت پتربورگی یا روسیه سرکتی شیخ براس برویان کرد دراستاتنی داشتند میوان خوشحالی خواب بودیدن گل سرک بارزانی و سردن وانیا کردستانی نشان داد و روناهی خستل سرکار و چالاکی و آرمانج کمله و بسا رفش کرد روسیه و ولایت سوویت بهری کرد دوی هفدیدن دا شاندا میوانان جبلی بلکشاندن سر رول و باندور خبات و کسیتیا برزانی نمبر سر کردن ولایت سوویت بهری دانه کفشه که گل کرد روسیه و سرانسری جیانی هیویوان ازمون حریم کردستانی و سرکاتیا سرک برزانیه که گل کرد بکار بل ولایت خود سرخوابه و خودی بریار خوابی سرک برزانی گرمی بخیراتن شاندا میوانان کرد و سپاسی هلوستان اجتماعی وان کرد و دستخوشیل کار و چالاکین کمله یک بونی کرد هیویجی خواست که پیوندی و هاتن و چوین نمبر کرد روسیه و کردستانی بردوام به و پیش بکبه هر درجه خفتن خود سرک برزانی بسا غیرمانی و پیشمرگه و خلق کردستانی شر تروریستن دایش کرد و هروا اف کارستال سرخوش کو بروید ازدیان دهاتیه و تکسل وی یکی کرد که پیشمرگه پخین خود تولیش تروریستن دایش کریه و شنگال آزاد کرد اوی دازانین که پشتی آزاد بون شنگالی آرمانج سرکه اوه و شنگال بی آوادان کرن و خلق شنگالی و بکارن جیان خود دست بکن و بین پاراستن سر رواندن پیشمرگه کی سویدی بناوی تونی اکمان شالی پیککی و وزارت پیشمرگه داخلی کی دارا گیاند ام دلگرانی خالم بروی کاری دادن خویا کرن و هز پیککی بر پرسیار بر جیانوی پیشمرگه داد بینن داخلی وزارت پیشمرگه داتیا گوتن پیشمرگه خو بخش تونی اکمان سر سینور شنگال شالی هز پیککی و هات رواندن و حتی نو گلوی هز دست سر کریه اول سر سینور کرکوک و پشتراجی سر سینور شنگال مل بمل هزنش پیشمرگه دجی دایش سنگران دابو وزارت پیشمرگه راگیاند ام دلگران بروی کریاری و هز پیککی برجیانو اوی پیشمرگه ایدا بر پرست بینن و هیوی دارن که زودترین دم دا آزاد بکن روزنامه یا سویدی کنوچه روادن تونی بلاف کریه گوت ولایتی سویدی بناوی تونی زیدتری ساله که در برنگه که خواه بخش دناف رفین پیشمرگه ایندا شهر دایش دکش آلی پیککی با شنگالی هاتی رواندن
Operasyonu leşkeri yahezin Türkiye Rojavaya Kurdistanê navbera Afrin û Kobanî da metala ferê dawî bû. Di civîna Encûmena Asayişa Neteviya Tirkiyeyê de bîstneyê adarê biryar serb dawîbûna operasyona metala ferê hat dayîn û di daxînî da ameje viyekê hatine kirin ku metirsiya gefa Daişê sînorê Tirkiyeyê hat dûrxistin. Herva Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yıldırım jî di devdîtineke televizyonî da ragiyand operasyona metala ferê bi dawî hat. Artêşa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûrî di roja 24 Tebûxa 2016 da derbazî nav xaka Rojavayê Kurdistanê bû û herêma navbera Afrin û Kobanî da dest bi operasyona metala ferê kirin. Artêşa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûrî destpêkê derbazê Cerablûsê bûn û piştî 184 rojan derbazî nava bajarê Babê bûn. Artêşa Tirkiye maniya dûrxistina çekdarên Daişê sînorê xwe derbazî Rojavayê Kurdistanê lê piştra berpirsên wî welatî û Serokkomêra Recep Tayyip Erdogan car bi car radgiyandin ku armanca wan ji piştî kontrolkirina Babê girtina Minbîc û bezdirkirina operasyona Reqayê da ye. Lê ev armanca Tirkiye ji alî peymaniya navdewletî û Amerîkayê ve nehat piştvanî kirin. Tê zanîn di operasyona heft menga ya operasyona metalê ferê da navçeyên Cerablûs û Babê da heftê û yek leşkerên Tirkiye hatin kuştin. Şanda Encûmena Niştimânî ya Kurd li Sûriyê di desteya bilind ya danûstandinan ya opozisyona Sûriyê da civîna wê desteyê li Jenêvê boykot kir. Li gor zanyariyan endamê Kurd desteya bilind ya danûstandinan ya opozisyona Sûriyê da Ebdilhekîm Beşar li Jenêvê beşdarê du civînên desteya bilind yên di rojê dawî nebû. Ev boykotkirina ji alî endamên Kurd li Jenêvê wek helbesteke nerazîbûnê li hember desteya bilind ya danûstandinan tê. Şanda Kurdî li Jenêvê belgenameyek derbarê mafên Kurdan li Sûrî pêşkêşî desteya bilind kirbû dako belgeyên desteya bilind ra bo nûnerê netewayên yekbûyiyê taybet bo Sûriyê Stefan de Mistura re were pêşkêş kirin. Destpêkê ev belgename hatibû pejrandin lê di piştra desta bilind helbesta xwe derbarê vê belgenamayê da gihart. Gera pênciyamîn ya danûstandinê Jenêvê di navbera opozisyona û rejîma Sûriyê da roja 23 Meyê dest pê kiribû û heta roja 31 Meyê berdevam bû. Piştî ku hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk Salah Muslim ra giyand ku reqa dê tev li sîstema federalî Bakurê Sûriyê bibe, Wezareta Derve ya Amerîka li ber van gotinan bertek nîşan da. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîka John Kirby sêşemê 28 Adarê ji rojnamewan ra giyand gelê Sûriyê dê bixwe biryara xwe bide ku dê çawan bijîn. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê dest nîşan kir temen demê da divê hemû alî û partiyên siyasî Sûrî gorî biryara Encûmena Asayişa Navdewletî ya netewên yekgirtî tev bigerin ji bo pêşxistina pêvajoya siyasî li welat. Ev yek demekî da ye ku operasyona hêzên Sûriya Demokratîk bo girtina bajarê Reqayê berdewam dike. Bendava Ferat mezintirîn bendava Sûriye û 15 milyon metrosê goşa awr piştexwe dê leşberî çend rojan rêveberiya bendavê bangawazî kir ku şer û pêvçûn ser bendavê rawest ji ber metirsiyeka ziyan bigîne bendavê. Hêzên Sûriyê Demokratîk nûçeyê Daişê ya derbarê herifandina bendava Ferat tebqayê red dike û operasyonê xwe bo demekî radwestîne da ku tîmeke pispor derbazî nava bendavê bibe û pirsgirêkên heyî çareser bikin da ku ziyanên ku tên pêşbînî kirin kêm bikin. Hêzên Sûriyê Demokratîk karina nîv bendava Ferat tê xinjêr kontrola xwe lê ji ber metirsiya lêdanên Tirkiyeyên û topan şer û pêvçûn na hatine rawestandin lê ji aliyê din Daişê hîn yêrîj dike. Hevserokê Partiya Demokratîk ya Gelan Selahattin Demirtaş dest bi grêva birçîbûnê dike. Navenda gîştî ya HDP derbarê mijarî da daxênîkê nivîskî belav kir û da zanîn ku hevserokê HDP Selahattin Demirtaş û parlamenterê HDP Abdullah Zeydan li hemberî helbesta nebaş ya rêveberiya girtîgehê û ji ber ku heta naş bû girtiyên ku li girtîgehên din yên ev demeke dest bi grêva birçîbûnê kirine tu gav nehat nawêtin dê roja înê dest bi grêva birçîbûnê bikin. Demirtaş û Zeydan û 11 parlamenterê din yên HDP jî girtîgehê dane. Heftiya borî 406 siyasetvan hekûknas hunermend û akademîsyan nerazîbûna xwe ji dijî zextên Serpartiya Demokratîk ya Gelan nîşan dan. Daxêniya bi navê em napejirînin daxwaz dikin da rewşenbîran diyar kirin ku zordayên li ser HDP li dijî qanûna bingehîn, exlaqa siyasî û mafên mirovan yên cihanê ne. 406 rewşenbîr daxênî dixwastin ku li Tirkiyeyê rewşa awarte bi dawî bibe û referînduma 16 Nîsanê tevbûna azadî û aramî de were darxistin.
gelek paydarên PKK xwaradestî hêzên Evliyayê Herêma Kurdistanê kirin û parlamenterekî jî ragihand. Hejmarek zêde çekdarên PKK xelkê sivîl kuştine û dosya wan destê wan daye. Li gor zanyarên Basnûsê ku çavkaniyekê taybet dest xistiye, 28 Adarê li sînorê bajarê Amêdî ya serparêzgehê Duhokê 11 çekdarên paydarên PKK ku yek ji wan kesek nêzik serokê Konseyê Rêveberiya Keçekê Cemîl Bayik biya xwaradestê hêzên evlekarî yên li vî sînorê kirine. Heman çavkaniyê eşkere kir. Ev çekdarên PKK hemû ji xaleke leşkerî yên PKK dabûne û bi temamî xala leşkerî hiştine û xwaradestê hêzên evlekarî yên Amedeyê kirine. Berî niha sedan çekdarên PKK li sînorê Şengalê xwaradestê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê kiribûn û ji alî pêşmergeyên ve karûbarên wan hatibûn birêvebirin. Deng û behsên ciyanê. Heftiya borî Reuters ragihand ku Serokwezîra Brîtanyê Theresa May çarşemê pêvajoya fermî ya Brexitê dide destpêkirin. May di nameyek ku ji Serokê Konseyê Ewropa Donald Tusk re nivîsandiye li ser navê Brîtanya xwast ku li gor xala pênciyan ya peyama Lîsabonê veqetîna ji yektiyê dest pê bike. Theresa May piştî name îmza kir civînekê de axivî. Ji bo Brîtanya plana wan ne tenê veqetîna ji yektiyê Ewropayê ye, temendemî da reformên civakî çêkirina aboriyeke xurt e, May got. Donald Tusk ser sosyal medya diyar kir di 48 saata devdê bersîva Brexit ji 27 endamên yektiyê re bişîne. Brîtanya ji 1973 vir ve endamê yektiya Ewropayê bû ku par bi referanduma Brexitê biryara veqetîna ji yektiyê dabû. Netewên yekgirtî ragihand hejmara penaberên Sûriyeyên li welatên cînar 5 milyon kes derbas kiriye. Komîsyona Karûbarên Koçberan ya netewên yekgirtî eşkere kir hejmara Sûriyeyên ku ji welatê xwe bi sedema şer û pêvçûnan derketine û niha li welatên hevsînor wek Tirkiye, Lîbnan, Urdun û Iraqê 5 milyon kesî derbas kiriye. Heta daviya sala 2016 da hejmara koçberên Sûriyê dora 4 milyon 800 milyon kes bû. Lê ji destpêka îsal ve ev hejmar zêde bû. Tevî ku Komîsyona Karûbarên Koçberan ya netewên yekbûyî da zanîn van kariye pevara van ve biçin û alîkariyan pêşkêş bikin. Lê temen demê de daxwaza zêdekirina alîkariyan ji welatên mezin kir. Ji sala 2011 ve ji ber şer û pêvçûna navbera rejîma Sûrî û opozisyona çekdar ve 100 hezaran welatîn sivîl ji Sûrî derketin û li welatên derdora wê bûn penaber. Çîroka revanina bayloza netpakiya netewên yekbûyî Nadia Murad ji aliyê Daişî dê bibe pirtûk. Nadia Murad ku temen demê da çalakvana rêxistina mafên mirovan e ser rûpêla xwe ya Facebookê ragihand ku dê pirtûkeke bi navê Lasgir keça Dawîd derxîne ku tê da behsa çîroka xwe ya bin destê Daişî da bike. Nadia Murad diyar kir ku pirtûka wî ya bi navê Lasgir dê dawiya meha cûtmeyê da gelek zimanan ji aliyê tîmdagên boksê were çapkirin û dihatin vê pirtûkê dê ji bo karên xêrxwazî bê bexşandin. Nadia Murad destnîşan kir ku ji derxistina vê pirtûkê armanca wê ev e ku endamên Daişî ji aliyê qanûnî ve werin suçdakirin û civaka navnetevî jî haş kiryarê Daişî hebe. Budarên hêja eva bû veşana deng û behsên hefteyekê şer çarperçeyên Kurdistanê û Kurdên dîasporayê herva nûçeyên nûnetevî. Careke din heftiya tê dîsa li ser wî nav û nîşanê em ê rastî hev bên. Amedekar û rêvebera bernamaya ya deng û behsên nû ya Radyo Rêteze Bêlas Tirkiye. Hetanî veşana nû bimînin dava xêr û xweşiyê da.